Euroazijska šojka, Gerulus glandarius, je šarena i prepoznatljiva ptica iz porodice vrana. Rasprostranjena je širom Europe, Azije i Sjeverne Afrike, a prepoznaje se po svjetloplavim perima s crnim prugama na krilima i bijelom trbuhu. Šojka je poznata po svojoj inteligentnoj naravi i sposobnosti imitiranja raznih zvukova, uključujući glasove drugih ptica. Hrani se raznolikom hranom, voćem, sjemenkama, kukcima, a posebno voli žireve, koje čuva i zakapa za kasniju upotrebu. Važna je za širenje šuma jer zaboravlja neke od svojih skrovišta, omogućavajući tako klijanje novih stabala. Ova ptica je simbol prirode i prilagodljivosti, a njena prisutnost često ukazuje na zdrave ekosustave. Živi u šumama, parkovima i vrtovima, a lako ju je prepoznati po glasnom i karakterističnom krikovanju. Zaštićena je u mnogim zemljama zbog svog ekološkog značaja.